Candace na stoi fáinní scríb méid Corp Anam chéadla na brenn mar an gcuise an smachta ag na meán agus an chuige min na pobl dar lum isú nuíocht mar híimsíocht go puinte agus dá olca se an nuíocht ná dá olcan scéile se sair an síimsíocht don phobal agus go bhfuil go leor go bheith ró an hiiriseoireachta níos ní hé níorna íseach an méid is mú olca bhaint an scéil ná an scéalaí nach chu dorchas is féidir a bhaithe le impact agus gomach sé mealtach chun phobal. Agus an chuí go bhfuil muide mar phobal in sin isú an cinál na caine cearach fichi cearach le nuíochta se agus grinnim is dámad go raibh gur daoine déana tá folingt. Tá scíon nach ag dearchaisteach in san ggóras trí freisin bhí méidlumm is na cear cuairteanna agus bhí cruinniú aige le ácáid hain a bhí sé gé agus dífris sé dó céir bhí waid san áit agus ceartas a dúirte. Dúir sé leis tá tú taí go náit mí ceart. A ceartas a bhaint me. So tá solas scála ag Corp Anam isteachta damann siad. Rud nach nar déanú hána sa tíir se. So bhí spéis sé á amach céimar ghlachas lucht trí leis an cinna léirgus tuga an gun go chóra se. Tá sé doch réite gur scaoileú ar baní a ní fis ceanstar choireúlaachta taige. Céir a háras a scoil litir ceann. Níl me chun scéal a chlúdach atá ceannaí. Chlamid sin bhí nóir inis túna tuis mór. Jesus, Chail. Took him on earth. So can you the fucking flop doom or took him on earth. Niet meer kracht uit het taal. Het is sunshine. Bhí scéal ag dreathart colm bhí sin bhí sé sin leis na frames agus sa season agus bhí sé tuairt suntas go bheith sé taiisiil fut na cruinne agus féit a ceol an grúpa ceol a bhí in an túfas like hard rock no death metal bhí sin stáit agus bhí sé go green tea agus yoga agus in a dramhíiste sin am ceol tradiisiúnta na folky gur siad in na cocaine agus like gur síl an intense acu an stáit me gur siad na bhí siad ar an stáit go siad in chu deas so sin is úsáidir mé sin cinál mar lu mé sin mar meam héin ar bhealach buna an céan ar tu scríb go leor ábhar dorachan nó déile le ábhart an trom ar bhealach an an go leor go chud fá ré go le go leor do chud dain hain trí a chud éibre agus aní gá gur duine trom nó dúirt nó doracha chu hain. Ní am sin rud a chuiníns fócus anamsa ó hí céin ná an íirne, le sin rud is mú an dúla anamsa bheith scríb ná an ggéir ansima go am réige na bréige ifigiúla instar dúin insins an stáúna insins mu hain chuin hain an na bréige lachan an pobal le gan cheist agus tá ansima gom na bréige ceistú dhéine ar na bréige sin. Bhíonn sé trom amataíach is bailach maithe déile leis an frustrachas a bhanas leis an ranitú cho thuasach stan tíirseach a ri agus an chamareacht tar bon chuile leh gon sochaí sa tíirse. Tá sé súrach agus go dtí gus seaan chudach an na suasú agus an sir an í suasú an air siad nó níte seach má lena sé ra. So si stoi ar mealach seange chun seasa suas an ein chóir a níte seach má níte ceart agus cai sé ahrú. So tásása lei sin. Cuireann dá hangachas sa drámacht chun sé astom sa go páirsan ní hanginn siadm. Mar airíonn go danginn sé ceis políteach na teanga seas a scéal, agus mar bhfuil na scéal bunithe ar an teanga airíonn nach gur bogáiste nó gur lanca sé se ar an scéal nach maine sé sin scéal go do bunt an le féach sin is repásan a dair mé gánaí
Eiling gominnig ninter the American gaige got your bearlesteach an a wa le pobl of ige ni eiling ni credim gnaiben sessions ni eiling go person ni hanny chillum. Shen rudus like ma hahi hene dela le kursi arpun nicht le bliente agus a gear skrivenar in nu chohu san arpun in gaige. Ben nu de smu chorast am goni na on muni dini gaile muni ashtuchan. Agus caha amag zarig der drami bear last to go gaige agus any the first start gaige go fubal na hayden we gaige agus bear laku agus caha agus starter skrif drama mar skrivnar ta sirshagat the ram skriv and pay down is mean that agus tussata ganas mar skrivnar tussata dan ganas and down na khrohu the real chi and vanach and down na khrohu agus da vades is it tas caha smacht dan wegen skrivnar and down so hokramische go galar khulgnix in name of corpus Anam gaige Kuma ka stuff, kuma ma sen manga de droge yes limnoche no kasit is lang khulch na gaige agus da vrishin agus an dara fad ta gest an chorhicht sraden chorhicht khulate at fight o even set ein de ta feki is an gaige wan tasha so crunching glora ibre reshe an ran galina noi agus crunche dat termak set maar het is real aan dien dang en tiger daar nach me corre be meer a few learn the car was as kan plural clue ach there in loft in the new gig critical stage bring out the box of fathers it's kitchen fatty or a larger corre ostan or they good machine maar go privil fecht na tange agus met de solar her credimship agus met de solar her drama getiji caher na on public gaige dusach agus is der credim sig larger in chin agus go gaha on public gaige we gaige lifak with an brenner in glasha agus tiny omland the ones as in glasha mar public gaige agus in chin na full heads in a career agus the horse can football better than the international nation ach hastig glor ta Sean Burke played mar wanish or receive purpose an din se ske them fi no een lere hor agus kana keert de bonus och ta gest agus dutchel an ske fi lere hor agus wak jagor ta geri go ma hi te hinu tang se ga her dad me go mak a couple of punt this left letting the punt to have him agus doing dead 20 what do you want to tenor for? Here's $5 it's just the garish here or ring loads you didn't